Poštovani gledatelji Pressice, srdačno vas pozdravljamo na početku još jedne emisije u kojoj ćemo pokušati odgovoriti na pitanja kako poslovati unutar zakonskih, moralnih i etičkih granica. Naravno, nije to nimalo lagano, u stvari odgovor je vrlo lagan i jednostavan. Vrlo teško je poslovati unutar tih granica, ali možda i nije. Odgovore na ova naša pitanja daće nam naš i vaš večerašnji gost, stoga ostanite s nama do kraja emisije, jer večeras u Pressici govori nam ekonomist, pisac poslovnih knjiga, predavač i poslovni savjetnik, profesor dr. Saša Petar. Gospodine Petar, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama, hvala lijepo na pozivu u vašu emisiju. Hvala vama što ćete pokušati odgovoriti na ova pitanja koja sam uvodno postavila. Jesam li malo onaj odgovor zakomplicirala, je li ipak teško poslovati unutar tih granica? Pa mogli ste mi dati malo lakše pitanje, barem za dvojku, ja bih rekao, ali mislim da se može odgovoriti na to pitanje. Pitanje je samo koliko će odgovori koje ćemo danas vi i ja reći našim gledateljima zadovoljiti njihova očekivanja, jer ljudi obično vole čuti ono što očekuju. Bojim se da neće čuti baš sve što misle da bi trebalo čuti. Krenite s pitanjem. Da, dobro, ovako. Vi nudite kroz svoj posao, nudite jednostavna rješenja za rješavanje životnih i poslovnih problema. Mislite stvarno da su naši problemi takvi da se mogu jednostavno rješavati? Ovaj dio jednostavnosti kreće iz mog pristupa problemima koji nastojim uvijek riješiti čim se jednostavnije može. Znači, ja ne volim iz ovoga što znam stvarati nauku, kako se kaže, ne volim komplicirati stvari. Vi imate nekoliko načina rješenja i naši ljudi obično jako vole ono što se zove zašto je jednostavno kad može komplicirano. Ja sam ipak pristalica činjenice da se stvari nazovu pravim imenom, jer kad definirate stvarni problem, onda ga zaista možete i riješiti. Kao što ste rekli u najavi, ja sam ekonomist po struci, predajem na nekoliko poslovnih škola, poslovni sam savjetnik, drugim riječima. Nakon 25 godina rada u praksi, 15 godina predavanja na visokim poslovnim školama, nemam namjeru ljudima pričati bajke kako da naprave nešto na način koji neće donijeti rezultate. Teme mojih predavanja uglavnom su bile možemo li sa starim znanjima ući u neko novo područje? I odgovor je ne možemo. Znači, rješenja koja smo možda imali u zadnjih 10, 15, 20 ili 30 godina u situaciji kad Hrvatska ulazi u Europsku uniju, kada ulazi u tržište, ali ono pravo, ne dogovorno, ne kume, ajde tebi ovoliko, stranačkom partneru ovoliko, nego zaista. Vi ste kupac, ja sam prodavač, ne znamo se, ali ukoliko ja dobro obavim svoj posao, vi ćete kupiti moj proizvod ili moju uslugu. Znači, mi dolazimo na tržište koje nam se otvara, samo jedne male razlike između problema moje generacije i problema mlade generacije. Moja generacija je imala domaće tržište i strano tržište. Od 1.7. postoji samo jedno jedino tržište i to je globalno tržište. Na tom tržištu imate 7 milijardi potencijalnih kupaca za vaš proizvod ili usluge koje nudite. Ne znate ih sve. Znači, ne možete računati da će na osnovi neke preporuke kuma, strica, ujke ili koga već doći do vas, nego da će doći jedino ako vi dođete do njih. I upravo zbog toga jednostavnost je tu očita. Ukoliko imam proizvod i uslugu koja nekom trebaju, ukoliko znam dobro prezentirati taj svoj proizvod i uslugu, ako znam dobro pregovarati, ja ću ih prodati. Točka. Ali treba doći do tog proizvoda kojega netko treba. Treba ga znati prepoznati, treba znati donijeti odluku kako i čime startati. To je dio priče gdje, apsolutno ste u pravu, sve kreće od ideje. Mi smo, nažalost, imali jedno društvo koje je ljude sa idejama potiskivalo u stranu, jer šta će nam to? Znamo mi kako se stvari rade i gotovo. Vi da biste danas uspjeli na svjetskom tržištu, trebaju vam ideje, vi morate biti drukčiji. Trebaju vam ljudi sa idejama. Sad vi meni recite kako u firmama kojima ste se 20 godina zapošljavali po parametru stranačke pripadnosti, kumske pripadnosti ili bilo koje druge pripadnosti, gdje se od vas tražilo da ne mislite svojom glavom, nego da slušate i radite što vam se kaže. Mogu li ti ljudi nakon 20 godina nerazmišljanja i odlaska na posao samo u funkciji ja ću raditi što mi šef kaže, doći do bilo kakvih ideja koje mogu tržišno proći? Moj odgovor u startu je ne. Sa takvim idejama zaista mogu doći jedino ljudi koji nisu tako razmišljali, nisu se tako ponašali, nego su svoju šansu tražili na tržištu. 1.7.2013.
Mislim da će biti jedno veliko iznenađenje za puno ljudi koji očekuju da se ništa neće promijeniti. Mislim da će se sve drastično promijeniti. Ali svake godine u srpnju izbacivali smo nove naraštaje, obrazovane, s diplomama u ruci, što znači da ih nismo dobro odgajali ili su doista potpadali pod utjecaj okružja u kojem su startali. Sad možete napraviti jednu potpuno novu emisiju sa temom koja se zove kako su nam znanja potrebna. Ako vi izbacujete generacije djece, studenata koji su kao svrhu svog studiranja imali polaganje ispita, ako je svrha tog studiranja bila da on na ispitu odgovori ono što sam mu ja rekao, onda je njihovo obrazovanje promašeno. Ali u školama, kvalitetnim školama koje imate u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, ideja studiranja je steći nova znanja. Ideja studiranja nije položiti ispit, nego ideja studiranja je znati. Moji studenti znaju da ih ja na ispitu nikad ne pitam što su čuli od mene. I to ja znam, to meni ne moraju govoriti nazad. Mene zanima što misle o tome što su čuli od mene. I ukoliko tako učite studente, odnosno i srednjoškolce, onda izlaze generacije koje žele nešto napraviti. A ako ih učite daj, šuti, bitno da imaš nekakvu diplomu, prošli si s 2, 3, super, naći ćemo ti nekakav posao. Onda dolazite u situaciju koju sam pokazao baš i danas na treningu, da u naredne 4 godine se ne očekuje oporavak tržišta radne snage u Europskoj uniji. Da već sada ima 60 milijuna ljudi koji čekaju posao vani već godinu dana. I barem ja nastojim pripremiti moje studente na to da ne čekaju da ih netko naposli, nego da se sami zaposle. Ne moraju biti pritom poduzetnici, ali mogu biti kvalitetni stručnjaci. Moraju imati ona znanja koja ih razlikuju od konkurencije na tržištu. Vratit ću se nekakvom uvodu u smislu sad kad govorimo o znanju. Vi ste jedan od onih profesora koji svoje znanje, osim studentima u ovom službenom dijelu predavanja, nastave već gdje radite, dakle, to svoje znanje nudite i na tržištu. Danas je na tržištu jako puno i savjetnika i poslovnih knjiga. I vi ste jedan od pisaca brojnih poslovnih knjiga. Vaši naslovi su stvarno zanimljivi, ali prvo, prije nego što eventualno i neki naslovi izbacimo baš kao pitanje, moram vas pitati ovo, kako jedan čovjek koji doista želi učiti, kako prepoznati, koga odabrati, koju knjigu izabrati. Puno je savjetnika, ali kako odabrati? U svakom drugom poslu imate veliku konkurenciju, netko vrijedi, netko ne vrijedi, netko je prosječan. Činjenica je da sam ja sa vremenom uspio stvoriti brand svog imena, da sam uspio stvoriti prepoznatljivost. Istina Bog, trebalo mi je samo 15 godina za to, ali to je ono kako se kaže. Nakon 15 godina napornog rada dolazi uspjeh preko noći. Ja sam od malih nogu naučen da ukoliko želim u bilo čemu uspjeti, da me samo čeka naporan rad. Ne vjerujem u sreću, ne vjerujem u preskakivanje stepenica u napredovanju, nego znam da ako si zacrtam određeni cilj i odredim manje podciljeve, kada njih odradim, onda ću doći do kraja. Drugim riječima, krenuo sam od činjenice da sve više i više ljudi u Hrvatskoj traži takozvana vannastavna znanja. Znači, vi imate studente, recimo, tehničkih fakulteta koji nisu imali jednu jedinu minutu predavanja o nekakvim prezentacijskim vještinama, pregovaračkim vještinama. Pa onda imate inženjeri koji imaju strašno velikih problema u kontaktu sa okolinom i prenošenju svojih ideja. Onda imate studente ekonomskih fakulteta, poslovnih škola koji nisu čuli apsolutno ništa o pregovaranju, o poslovnim trendovima. Znači, ljudi žele saznati više. U vrijeme kad sam diplomirao na ekonomskom fakultetu, to je bilo pradavne 85. godine, očekivalo se da moje znanje koje sam stekao traje 6 godina. Danas trajanje takvog znanja traje 12 do 18 mjeseci. Znači, ako ste vi student prve godine fakulteta, dali ste prvu godinu, već su vaša znanja takva, pomalo zastarjela, da ih morate obnoviti novim treninzima, novim knjigama, novim ulaganjima u znanje. Sad je ono pitanje kako vam znanje treba. Mi smo za potrebe knjige Sanjali menadžeri otpuštene radnike proveli jedno istraživanje koliko ljudi u Hrvatskoj u prosjeku, jasno nismo mogli pitati sve, ali je bila jedna kritična masa prvenstveno komercijalista za koje smo očekivali da bi trebali daleko više od ostalih pratiti, čitati i učiti. Otprilike ispalo da
prosječni stručnjak u Hrvatskoj svog novca, znači ne govorimo o onome što mu plaća firma, država ili ko li već, svog novca u obrazovanje godišnje ulaže svega 100 kuna. Po mojoj računici to vam je jedan dnevni list mjesečno i jedna šalica kave godišnje, a vi se kao očekujete obrazovati. I tu je sve veća potreba mladih ljudi koji kažu, ok, stekli smo određena znanja, stekli smo određeno obrazovanja, ali šta ćemo s tim? Ta su znanja služila da položim ispit, ali kad dođem negdje vani u neku stranu firmu, što s tim? Pa stranac će reći, ok gospođo, imate diplome, vidimo da ste vi ekonomist, magistar, doktor, što li već, ali što znate raditi? Tu nastaje muk. Jedan sin koji ima 18 godina, maturirao je sada, upisao je visoku poslovnu školu i ja ga pripremam na činjenicu da ga ja mogu odvesti za ruke bilo kome od mojih prijatelja, reći da zaposli mi sina, pa nek radi kod tebe. Ali time ćemo napraviti medveđu uslugu. Ja ga pripremam za to da ću ga odvesti kod prijatelja, da će on reći, o Fran, Bog, kako si narastao i sve ostalo, ali da ćemo postaviti pitanje, Fran, što ti zapravo znaš raditi? I kada tako pripremate mladu generaciju, onda ona nastoji ulagati u sebe, nastoji ulagati u svoje znanje, jer zna što je čeka na tržištu. Vi imate u Hrvatskoj situaciju koja je svega 6% stanovništva sa nekakvim višim, bakalaureatskim, visokim obrazovanjem i sl. Od tih 6%, ako možda 1% zna zaista kako se radi posao na svjetskom tržištu, mislim da je to veliki problem. Ja sam na ovom treningu ovdje u Vinkovcima ukazao na jednu situaciju na koju ćemo stravično slabo reagirati. Rađena je anketa 7000 tvrtki u Europskoj uniji sa pitanjima kojih je 5 glavnih zahtjeva kada vam dođu mladi ljudi da biste ih zaposlili. Uopće nema pitanja o struci, o bilo čemu. Na prvom mjestu znanje stranih jezika. Ako ne znate tečno govoriti barem 3 strana jezika, a pritom ne uzimam u obzir jezike naših susjeda iz bivše države, nego zaista stranih jezika. Na drugom mjestu su komunikacijske vještine. Ako se ne znate dobro prezentirati, dobro pregovarati, dobro komunicirati. Na trećem mjestu je timski rad. Ako ne znate funkcionirati van svoje ulice, van svog kvarta, van svoje stranke, bilo koga drugoga, znači ako ne možete prihvatiti nekoga tko je drugčiji zbog rase, nacije, jezika i slično, nemate šanse na takvom tržištu. Na četvrtom mjestu je sposobnost usvajanja promjena koje se događaju, što ako gledate, mi uvijek učimo pleti kotac koji je otac, ajde ne talasaj, bilo je dobro. I na 5. mjestu, ako želite stalno učiti. Ovo što kuna ovog najbolje pokazuje. Najbolje pokazuje koliko želimo učiti. Zašto tako teško prihvaćamo promjene? Je li moguće da je to samo rezultat mentaliteta, sustava u kojem smo živjeli ili jednostavno idemo linijom manjeg otpora? Mislim da ste uspješno odgovorili na sva 3 pitanja, definitivno. Definitivno je pitanje mentaliteta. Onog časa kada vam se kroz 20 godina promijeni način razmišljanja, a ja se sjećam kad sam bio mali, ja sam rođen u Samoboru, Samobor je obrtničko mjesto pored Zagreba, znam da ljudi koji su naporno radili, bilo kao obrtnici, bilo kao seljaci na polju, jer je prednost sadašnjeg Samobora bilo, imali ste gradsku jezgru, a van nje su bile štale i zemljište i tako dalje. U toj situaciji vi shvaćate da ako ne radite, rezultata nema. I tada su ljudi koji su radili, koji su ustajali rano ujutro, kasno ljegali, bili priznati kao ljudi koji treba poštivati, koji su svojim radom nešto postigli. Vi ako pokušate u zadnjih 10-15 godina bilo kojoj generaciji reći, ali ja sam uspio magistrirati i doktorirati da nisam ukro nijedan ispit, onda ću reći, ko si ti budao? Samo sam mogu kupiti. Znam da jesam. Koja je svrha toga? Ko što reče standardni hrvatski tajkun. Sve što imam sam ukro, samo sam kupio diplomu i vozačku dozvolu. Mi smo to prihvatili kao nešto normalno. Kao činjenicu da onaj tko radi, tko se trudi, tko ulaže u sebe, tko pomaže drugima, spomenuli ste na početku i moral i etičnost. Moji studenti znaju da su to 2 stvari na kojima inzistiram. Pa mi znaju reći, profesore, ili znate u kakvom mi svijetu živimo? Kakav moral, kakva je etičnost? Ja vjerujem znam. Znam da postoji svijet kakav je i taj svijet je nemoralan, neetičan, sve ostalo. Ali u tom svijetu meni nitko ne brani da ja stvorim svoj mali svijet.
u koji puštam one ljude koji mi odgovaraju po svojem ponašanju, moralu, etici, kriterijima koje sam ja dobio svojim odgojem, obrazovanjem kroz mladost. I tad sam naučen da u biti jedino ako želite kvalitetno i dugoročno uspjeti u životu, morate rano ustati, kasno lijeći. Moj prijatelj iz Osijeka i ja se već šalimo da ćemo osnovati novu sektu koja će imati samo jednu zabranu. Ne smijete zaspati u danu u kome ste se probudili. Dobro, ovo zgodno zvuči, ali moram vas pitati gdje je nestala ta odgovornost, samoodgovornost, odnosno kako će kratkoročno netko opstati? Evo, nažalost... Odgovornost je, ja vjerujem, tamo nestala 70. godina. Bar koliko se ja mogu sjetiti, imao sam tada nekakvih 20 godina, zahvaljujući velikim kreditima, nekakvom općem blagostanju. Ta psihologija, otprilike šta se moćeš kad će netko drugi to riješiti za tebe, se polako počelo uvlačiti. 80. su donijeli fantastičan rock and roll, nogomet i urbani život, ali i dalje se živjelo na račun drugoga. Sad pazite, u bivšoj državi imali ste jednu specifičnost koja se zvala 6 republika i hajmo reći da je svaka od tih republika imala jedan svoj kazan u kome je bila juha ili novac ili što god. Kad je pofalilo jedno i onda se uzelo iz drugoga i... Zakon spojeni posud. Što se kaže, nitko ništa nije imao, a svi smo imali sve. Da. Onog časa, kad je Hrvatska postala samostalna, tih 5 je otpalo i ostaje samo jedan. I bojim se da smo previše uzimali, a premalo vraćali nazad, jer vi imate samo 4 načina kako možete doći do novca. Prvi način da vam ga netko da, što je fantastična stvar. Umre vam deda, ostavi vam nasljedstvo, nikome niste ništa dužni, ali to možete postići i prošnjom. Znači, oni koji prose dobiju novaca, a da ne moraju ništa raditi. Drugi način da ukradete, što se čini dosta simpatično, ali čak i u pravosuđima koja su jako, jako klimava, krivac kad-tad dođe pred sud. Znači, nije zgodno. Treća stvar, da uzmete kredite, što je opet jako lijepo, imate pare, ali zamislite, te grozne banke traže novac nazad i traži kamate. Što vam jedino preostaje da biste došli do zdravog, pravog, normalnog novca koji nikom niste dužni, da ga zaradite. Kako ga jedino možete zaraditi? Na način da imate proizvod koji je netko spreman kupiti, za taj proizvod ili uslugu vam dati novac. Tako funkcionira ono pravo svjetsko tržište i sve razvijene države i razvijena društva su zapravo uradila to. Imali su proizvod koji je netko htio platiti i taj novac onda dalje u ulaganje u razvoj novih proizvoda, u blagostanje i tome slično. Slušam se. Da, vi ste sad spomenuli zaradu, to je jedna lijepa riječ koja onako dobro zvuči, dobro se prihvaća. S druge strane, ista ta riječ se može zvati i profit, ali je ona jako nepopularna i ispadne da zapravo kad profit stvarno stvara nekakve negativne konotacije. Zbog čega je to tako? Je to samo... Ja sam se nasmijao zbog toga jer mi je slično pitanje postavio kad je izišla moja knjiga Ljudska strana upravljanja ljudima, glavni urednik Glasa Koncila. Pa smo pričali o svemu i onda čovjek veli, čujte gospodin Petar, što je mi s ovim groznim firmama koje stalno očekuju profita? Moj odgovor je bio da ne postoji uspješna tvrtka na kugli zemaljskoj koja ne radi za profit. Da, ja vas pitam zašto je ta riječ profit tako kod nas negativno? Ne znam. Zaista nemam odgovor, ali isto tako znam da ako nemate veliki profit, onda ne možete ulagati ni u što. Naime, što je profit? Razlika između vaših prihoda i rashoda. Ako su vaši prihodi i rashodi na nuli, znači u jednom mjesecu ste zaradili onoliko koliko ste platili za struju, vodu, hranu i znači za preživljavanje taj mjesec, za koga ste zapravo radili? Ne za sebe. Ako je taj profit malo veći, ta razlika vam ipak ostaje pa možete uložiti u sebe i u sve ostalo. Zašto vam treba veliki profit i gdje se on događa? Evo, baš sam na treningu rekao. Vi danas možete na tržištu uspjeti ako ste jeftiniji, ako ste bolji i ako ste drukčiji. Svi koji idu na tržište sa idejom ja sam jeftiniji od konkurencije. Svi političari koji se hvale da smo mi država sa jeftinom radnom snagom, osudili su nas u startu na propast. Jer ako vi radite na jeftilen, nadam se da neće zvučati jako grozno ako kažem, družit ćete se sa sirotinjom.
Družit ćete se sa ljudima koji nemaju para, koji traže ono najjeftinije i vjerovali ili ne, od Kineza nitko nije jeftiniji. Znači, ako idete na jeftinoću, uvijek ćete naći nekog jeftinijeg od sebe. Ali ako idete na opciju, imam ideju, imam kreaciju koju nitko drugi nema, imam proizvod i uslugu kakav još nigdje nije stvoren ili se razlikuje od sličnih proizvoda u svijetu, onda možemo nešto napraviti. Turizam vam je najbolji primjer. Naš turizam, naljutili se moji kolege ili ne, je u biti lokacijska renta. Gosti dolaze kod nas samo zato jer je sunce, more i slično. Pravi turizam je pričanje priča, privlačenje gostiju koji će doći ne samo radi sunca i mora, nego zato jer se tu događa nešto što nigdje drugdje ne mogu naći. Koju priču mogu Vinkovci ispričati? Zašto bi turisti došli ovdje? Znači, kad krenete od tog pitanja što ja mogu napraviti drugčije, čime ja mogu privući kupce, onda ste započeli taj misaoni proces stvaranja novih ideja, kreativnosti gdje vi možete zaista u rasponu napraviti puno. Moji studenti se znaju šokirati kad ne kažem ljudi, svatko od vas može raditi u modnoj industriji. I sad oni normalno popadaju u nesvijest kako mogu. Njihova vizija modne industrije je otprilike visoka moda i slično. Rekao, možete. U modnoj industriji sudjeluje svatko tko proizvodi gumbe,